dobrodošli u moj novi korona vlog. Evo ekipa, kao što vidite, ja sam još u krevetu, još sam u pidžami, probudila sam se prije 15 minuta i vjerovali vi ili ne, Mija se probudila prije 9. Šta će to biti? To se inače ne događa baš često, da se ja probudim prije 9. Svakako, vani je divno vrijeme, stvarno sam se iznenadila. Ljudi su vani, stari i mlađi, svi šetaju, djeca se igraju na igralištu, što nije baš za pohvaliti, ali ono, iznenadila sam se, nisam to očekivala. Svakako, ja sada idem doručkovati, obući se i onda imam u planu se ići slikati, pošto nemam više slika za Instagram. Nećemo ići nigdje daleko, nego samo tu ispred kuće, tj. zgrade, tako da je ništa ekipa, idem doručkovati i spremiti se. Ekipa, pogledajte vi ovo divno vrijeme vani. Ja ću se namazati. Znači tamo na igralištu ima jako puno ljudi, svi idu u šetnju, znači baš je lijepo vrijeme, možda i mi još poslije odemo, šta kažeš? Ali prije toga se idemo, idemo se ja i moja Nina namazati, idemo se sunčati. Može, bebo? Plačem. Zašto plačeš? Od sunca. Idemo se prvo namazati s kremom, kako Mogu ne bi... da skini kapu? Pa skini, daj meni. Evo ga. Kako ne bi izgorjeli, imamo ovdje Nivea 50+. Hoće prvo tebe? Ne. Ajde. Ajde ti Ajde sebe. prvo ja sebe, čekaj, ja sam kapu. Jedan dečak se voli igrati vani. Čekaj malo po nosu. I po rukama. Hoću si po rukama? Evo. Pa neću po rukama. Ja si hoću po rukama, ali sam malo. Sad nema. Na plaži. Pa koja smo na plaži? Imamo još i limunadu. Znači, pravi summer feelings. Kad ne možemo ići na plažu. Kad ne možemo ići. Ili malo kisela. Kad nismo mogli ići. Što si možeš baš i ruke? Ne znam. Idem i ja još malo namazati, pa ćemo se sunčati. Ovo nećemo sigurno izgoreti. Ma nema šans. Sad kad se mi vraćamo u školu i pitat će nas odakle nam tako dobra boja, Nino. Ha? Probaj ti tvoju limunadu, ili ti se sviđa? Pa čekaj da neću s malo čećera možda. Čekaj, ja ću te nahraniti napiti. Kaka je? Mija. Kaka je? Dobro. I smet. Ovako je bolje. Sada? Ćemo se mi stvarno sunčati. Pa nego šta li ja ću dići noge? Pa i mi je tamo je. I svi me gledaju. Tam dječak je tamo. Kaki dječak? To je ispred nas. Evo, ruke lijepo ovdje. I sunčamo se. A ja? Pa ti stavi na stol. Idem ja na drugu stranu. Lijep dan. Super je, Nino, ha? Da. Mi imamo naše ljeto na balkonu. Jela? Ajde da možemo ići na bazene. Na bazene bi ti već. Da. Sutra ćemo napraviti bazen na balkonu, može? Pa lijepo uzet ćemo lavor, sipat vode i staviti na balkon. Evo ekipa, ja sam upravo oprala kosu. Pogledajte Ninu. Što radiš, bebo? Gledam. Što gledaš? Što radi limunada tamo u mom krevetu? A? Pa hoću da je pijem. Aha. I ja sam se odlučila
da se idemo slikati. Tako da sam se obukla. Obukla sam ovu majicu i ove hlače. Slike ćete vjerojatno moći vidjeti na Instagramu. Ali prije toga se moram ići naravno našminkati. Prvo ću staviti kremu. Nekad stavim kremu, nekad primer. Danas ću sad staviti kremu. Pošto sam se tuširala i koža mi je sad jako suha. Mrzim rep. Svakako treba mi ogledalo. Što se dogodilo s ovim ogledalom? Okej. Bebo, šta ti radiš? Cijeli dan samo ležiš i gledaš telefon. A? Ne čuješ, Bebo? A? Šta ti radiš? Gledam. Cijeli dan samo ležiš. Pa kad sam gotova za zadaćom, da. Morala sam samo jednu mapu za... Hoćeš ti ići ti s nama slikati? Ne da mi se. Ajde, Bebo. Molim te. A ne da mi se. A zašto? Ne da mi se šetati. Pa nećemo se mi šetati. Pa di ćete biti? Pa tu samo malo vani. Pa ne znam. Evo ekipa, Beba se ipak odlučila da ide s nama. Nisam. Ali ipak ide s nama. Malo izgledaš tužno, Bebo. Pa šta, barem je lijepo vrijeme, no? Šta, Bebo? Evo ekipa mene u mom outfitu. Tu smo sve tri, Lolo. Upravo smo se slikale, malo trčale. Ja idem rad gimnastiku. Pogledajte šta si Nikol ponijela, pokaži. Aj pokaži. Gdje ti je u džepu? U džepu je ponijela. Ponijela se za grickanje. Koja legenda, Bebo? Vidite, ja idem rad gimnastiku, ljudi. Ja. Ma nisi nikad radila? Ajde. Trampolinu. Ovdje? Loren. Ne znam više kako ide. E, pa to znam i ja bolje. Pa dobro, evo. Okej, ne znači ja. Ne znaš gdje ti bolje. A? A znaš ovo? Jel dobro, Bebo? Da. Nina, jel dobro? Da.
A mora ti noge više. Ravno. Idem ja probati. Vratni se. Tako dobro. Ne. Čekaj, ajde ovako most. Ajde probaj. Aj ti. Ja ću držati Ne, ja znam. Kako? Lijepo. Ja ne mogu. Aj ponovo. Pa ja mogu. Aj ponovo. Mogu? Kako? Znači, ovako dođe. O, ne mogu. Evo ekipa, ja i Nina ležimo, nešto pričamo o Thundermanima, pošto Nina danas cijeli dan samo gleda Thundermanove. Ne, jučela sam malo. Ma. Pa još danas ne uči. Vratili smo se iz šetnje, večerali i sad bi već mogli zapravo već spatili. Ja ne idem sad spavati. Trebamo se još jedino obući u pidžame. Ja sam već u pidžami. Cijeli dan znamo kad smo išla. Mene je jako počela bolit glava, ne znam od čega. A mene malo. Malo, mene je baš počela bolit glava. Tako da idem se obući u pidžamu. Šta ti je? Au! Ja sam skinula šminku. Tako da još se samo trebam obući u pidžamu. I pred zube. Naravno, kako sam to zaboravila. I pred zube. I onda vam se javljam. Evo ekipa, ja sam spremna za krevet. Oprala sam zube, obukla pidžamu i samo želim moći spavati pošto glava me baš jako zabola. Imam osjećaj da će mi eksplodirati. Znači, baš da će mi eksplodirati. Ali prije nego što odjavim moj video, naravno slijede korona vijesti. Ne idem spavati bez toga. U Austriji trenutno ima 11.767 zaraženih osoba koronavirusom. Od toga 204 je preminulo. Znači, ekipa, stvarno više ne znam što da kažem. Ali počeo broj, to jest ima sad trenutno u Austriji ima više ljudi koji su opet ozdravili, koji su se oporavili, nego preminulih, što je zapravo dobro i svi se nadaju da će do kraja 4. mjeseca opet početi škola, da će se do ljeta sve smiriti, tako da nadamo se to i mi. Ja se stvarno nadam da ćemo moći još barem ići na ljetovanje ili barem još da ću moći doći u Ilok preko ljeta. Ako budem morala provesti ljeto u ovoj karanteni, nema šanse. Neću ja to uspjeti, znači već sad više ne mogu i već sad mi se više ne da. Ali eto ekipa, ja se nadam da se vama svidio ovaj vlog. Ako je, obavezno ostavite veliki like. Nemojte zaboraviti subscribe-at na moj kanal i zapratiti me na Instagramu. Tamo se zovem mm.mie1 i ekipa, laku noć. Napokon, ovaj dan je trajao tako dugo i evo ga napokon došlo vrijeme za krevet.